ama kukataa kupeleka watoto shule ama kukeketa watoto. Macibu wa Narok ya muhuro ni magete na giikaro na munini wa komishona wa kaunti nini ya Narok ya muhuro Felix Kisalu kuria marireirie maundu maria marahutia Aikari. Umwe wa maundu maria meyumiretie ni Mukana wa thirikari nene kuri bamiri 60,000 iria cirega guthamio kuma mutitu-ini wa Mau, makiirwo matibatie gwaka kilomita 10 gukuhiriirie muhaka wa mutitu wa Mau. Nyoreti aria mari kundu kuri iguru mathamirire mbura thiete na mbere kura, kuona ici ni imwe cia icigo iria cire huthira ya kugumirwo ni matuika. Sisi hatutaenda mbali. Na tumetoa wito kwa wale ambao wanasimamia hafla hizo za kitamaduni pia wazitumie kuhamasisha vijana wetu njia za kukua viongozi wa kutegemewa. Oho Kisalu no akomithetie ciiko cia kuruithia twana twa tuiretu akiuria macibu manyitanire nake kuhurana na njama icio. Pia watumie sherehe hizo kupiga vita dhidi ya itikadi na mila ambazo zimepitwa na wakati kama wizi wa ng'ombe, ndoa za mapema ama kuacha shule. Kisalu oretie macibu na nini yao mongerere githomo niguo mahotage kuruta mawira ma gutungatira muingi na ugi. Handu-ini ha Inoro TV, Jitagwo Gladys wa Njohi.